Yes, my wife is also an officer, and we met at maritime school, and my two small children. So, of course, it's amazing to travel the world. We share our home with more than 60 different nationalities of people, and we also travel to these nations as well. So we get to experience a moment with these nations everywhere we visit, and now, most lately, with the people of Aruba. And what's your favorite thing about Aruba? Of course, the beauty of the water and the national park, definitely. I look forward this time. I only spent 3 days my previous visit. Now I spend 3 weeks. So I look forward to this time to meet the people and to journey with you in relationship. I act as the acting director on board Logos Hope. I serve in the Ports Engagement Director. And so I oversee the whole bookstore. As you can see right behind me, we have over 5,000 different book titles. We have over different varieties of collections of books, not just the books. We also have different events on board. We have events that serves the kids, events that serves the youth, the marketplace workers. We have different types of events happening on board as well. So we have cultural events that's happening this next coming Friday, where we have different cultural performance. People can come and join for all these events. We are so excited to be here, and we welcome, we say Bombini to the people of Aruba, to Logos Hope. Panos honor pa Yama Bombini trobe Logos Hope pa di tres viaja na Aruba. Siguro un evento que está abrir para pueblo, para comunidad, y así ayuda un fondo que está ayudando para iniciativa y tiene oportunidad para esta world largest floating library. Dus tem tour soorten die boeken na aqui riba nang e está abrir para público una que por bem assim e vou visita e compra e book na aqui. Mas claro tem certo protocolo não começa a ter para ora para visita e boto, pero ou barco, pero me seguro é algo que nós invitamos a entrar para Aruba para bem visitar e experienciar e gosta de experienciar aqui. Exacto, de tres viajes que nós experimentar barco Logos Hope, também Aruba. Y siempre es algo impactante para nós, pero también para la población, ¿no? Para la comunidad de Aruba. Sobre esa aquí está la biblioteca más grande del mundo, la biblioteca flotante, que es una más grande del mundo. Y vamos a ver todo tipo de buques aquí, cultura, ciencia, religioso también, pero todo tipo de buques. Entonces, nuestra ocasión pasada también nos ayuda como voluntario aquí en el barco durante el periodo que nos estaba aquí. Y es una experiencia más bonita mes. Ahora que mes, nos también trabajamos con una fundación que se llama Centro Familia Piedra Plata. Y nos trabajamos mucho con jóvenes. Y nos vamos a 13 nos emocionamos los jóvenes para bien y experimentar variedad de buques y para conocer el barco. Pues, un objetivo de organización también está para atraer jóvenes para subir el barco. Mi saco no está indiferente durante años, no está indiferente general de Aruba, que forma parte del equipo de el barco aquí en Anan. Y un propósito también está ahora que para haya más joven arubiano para bien y participar y formar parte del equipo aquí en Ana. Es una experiencia grande para formar parte de un equipo así en el campo, para conocer nacionalidad, país y bonita está como vive de una comunidad, camina con diferentes nacionalidades y puede compartir con otros. Buenos días, my name is Carolina, I'm from Colombia. Bienvenidos a Logos. Selamat, my name is Elaine and I'm from Malaysia. Selamat datang ke Logos Hope. Hello, aku. Mamania Logosho. My name is Lisa Wanjiru. And I'm Anne. And we're from Kenya. Karibuni. 안녕하세요. My name is Brad. My name is Minjae. We are from South Korea. 로봇소프에 오신 것을 환영합니다.